Molochana o re go sha go ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park Johannesburg pele ke dihlogo. Leloko la Palamente Fadil Adams o gana ditatofatšo tša mokomišinara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi tša gore e be le sedirišwa sa digongwana tša bosenyi. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ngwaletše Palamente go thulana le go thwalwa ga Advocate Thandazani Madonsela SC bjalo ka moetapele wa bohlatse ka komiting ya Palamente ya go tloša mopresidente setulong. We celebrate the 100th running of the Comrades Marathon, a massive milestone in the history of one of the greatest sporting events on earth. Comrades Marathon Association e tšwetše pele ka go thakgola moketimo wa Comrades o ngwaga wa 2027 wa bolokgolo le hono le ge go na le dikgohlano magareng ga Athletics South Africa le KwaZulu-Natal Athletics. Beshumadume ke yao nna ke lebeseng ka dimeng go me ke tla thušana le warrao ka Stanley Tlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela madireng a lefase. Tša mathomo ke tša gore leloko la Palamente Fadil Adams o gana ditatofatšo tša mokomišinara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi tša gore e be le sedirišwa sa digongwana tša bosenyi. Adams o fetotše mawa ka gore Mkhwanazi ke yena a na le go le segwera le rakgwebo yeo a le go ditabatabeng Thimi Marimuthu e le go monna yeo Adams a mo hlalošitšego bjalo ka sesenyi sa go tsebega. Go itaetša leloko la Palamente Fadil Adams le mokomišinara wa maphodisa ka KZN Nhlanhla Mkhwanazi ba fošana ka noga e phela se ka ge Adams a itefeleditše kgahlanong le ditatofatšo tša Mkhwanazi tša gore Adams ke sedirišwa sa digongwana tšeo di ratago go fetša kgoro ya sephodisa maatla. General Mkhwanazi, instead of making allegations against me, should perhaps explain to this commission if he is in actual fact the conduit for Mr. Thimi Marimuthu, a known criminal who he is alleged to have a close relationship with. There are in fact allegations that General Mkhwanazi has interfered in the arrest of Mr. Marimuthu, and it is a fact that Mr. Marimuthu's wife has worked in crime intelligence as a police colonel, her first job in the province of KZN, where General Mkhwanazi is the provincial commissioner. Adams o hlasetše gape le moadvokata wa mmušo wa IDEC Trushanta Ramsemi yo a beile go pepeneneng majiša dihlong ao a diregago ka lefapheng la dinyakišišo tša bohlodi la IDEC ka ga lengwalo la boekanyo la section 27 la Adams. Le ge go le bjalo, Adams go itaetša a sa iše felo ka polelo yeo e laetšago gore taba yeo e be e sa nyake yena. Yena o be a gatelela tabeng ya gore Ramsemi o ile a gatiša poledišano ya bona ya la tshela ka Cape Town. Advocate Ramsemi also states under oath that she advised me that I'm in possession of the documents, that me being in possession of the documents was a criminal offense. She has admitted that she recorded the entire conversation of my meeting with IDEC, and because I am confident in my truth, I implore this commission to request that recording and play it before the nation. Adams o ile a bula molato kgahlanong le maloko a IDEC ao a fegilwego mošomong Dylan Perumal le Brian Padayashi ka ga tsela yeo a swerego molato wa gagwe ka gona. Le ge go le bjalo, komišene e gometše tabeng ya sello sa gagwe le ka fao a ilego a kitimela go bula melato Western Cape le Gauteng gomme a buša a tseba ka ga go thibelwa go sego molao ga ditokete e le seo se laetšago go amega ga gagwe tabeng yeo. I've laid the cases in the morning. I'm getting a call early evening or late afternoon to say they've intercepted your dockets. I asked, who's they? He said, I'm going to find out. Ditieletšo di tšwela pele. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ngwaletše Palamente go thulana le go thwalwa ga Advocate Thandazani Madonsela SC bjalo ka moetapele wa bohlatse ka komiting ya Palamente ya go tloša mopresidente setulong. Komiti e fihleletše sephetho sa gore Madonsela a thwalwe bjalo ka moetapele wa bohlatse ka la 5 kgweding ye. Le ge go le bjalo, mopresidente Ramaphosa o ngwaletše komiti ka la bobedi bošego go ganana le go hlaolwa ga Madonsela. Mopresidente o nganga ka la gore moetapele wa bohlatse a ka ba le go thulana ga dikgahlego molatong o.
Mopresidente o tšweleditše ditlhobaelo tše pedi tabeng ya go ba le go thulana ga dikgahlego ya mathomo ya ba ya gore ge sa le matontshela a ile tša ANC phokong ye. Mopresidente ga se nka tseba selo ka diteng tšeo di boditšwego matontsela nakong ya ge e le moeletši le gore a e ka ba moeletši wa semolao o swanela ke go tšea karolo phokong ya go tloša mopresidente setulong ka ga ile a ba le seabe molatong wa go ama mopresidente peleng. Ya bobedi a ba ya gore matontsela a ka ba na le sekhupi kgatlhanong naye ka ge a ile a mo tloša bjalo ka komishinara wa komishene ya ditirelo tša toka ka ngwaga wa 2022. Go sa le bjalo matontsela o re tšeo Ramaphosa a llago ka tšona ga di amane felo le mošomong. Kgorotsheko ya godimo ya Johannesburg e šutišitše molato kgatlhanong le Victor Majola yo a na le go le mathata a ditšhelete go lefela baemedi ba gagwe ba semolao go ya letšatšing la bo 16 kgweding yeo e tlago. Ba lapa la ga Majola ba kgopetše nako ya go dira dithulaganyo tša go lefela baemedi ba semolao ba go ekema go tšwela pele go emela Majola. Majola o latofatšwa ka go rulaganya polao ya Warwick Stock yo a bego a tsebega ka la DJ Waras ngwagola. Molatofatšwa ka yena gape le yo a thuntšitšego Warwick Amindo Phakula o ipone molato polaong ya Warwick go mme ga bjale wa tlholetše mengwaga ye 25 kgolegong. Re lebelela taba ye le mengwe ya melato yeo e bego e dutše dikgorontsheko ka mono Gauteng. Mathomong memedi wa semolao wa molatofatša o ba nyaka gore tsheko e šutišwe ka dibeke tše tshela e fela botšotšiši bo ile bja latola. I've been instructed by accused number 2 and his family supporting him to request a further and for that purpose final postponement for them to make the necessary arrangements. Moahlodi o ile a dumela gore e šutišwe ka dibeke tše 4. I'm of the prima facie view that bearing in mind the accused right to choose his own representative, that should be sufficient time. Ditiragalo tša morago di latela morago ga gore molai wa DJ Waras e le go Amido Phakula a ipone molato go botšotšisi fao a ile go a dumela gore o lefile dikete tše 25 tša diranta go bolaya DJ Waras. Di sa le bjalo maphodisa a ntšhitše seswantšho sa Hlengiwe Buthelezi yo le yena a mantšhwago le polao ya DJ Waras ka la 16 kgweding ya Manthole ngwagola. Go dumela ge Buthelezi e le lekgarebe la Victor Majola yo maphodisa a dumelago e le morulaganyi wa polao. Nakong ya kgopelo ya peili ya Majola maphodisa a laeditše bohlatse selathekeng sa Majola bja gore Buthelezi o fane ka tshedimošo ya DJ Waras. Go dumelwa ge Buthelezi a ba dula lefelong leo DJ Waras a bolailwego go lona. Ka Pretoria tsheko ya melato ye mebedi ya Sersanta Fanny Nkosi e šuthišeditše go la 15 le wedi ke kgorokgolo ya selete ya Pretoria. Molatong wa mathomo Nkosi o latofatša ka go šitiša toka go phethega morago ga go šunya nko ya gagwe go bohlatse bja setišeng sa maphodisa a Thohoyandou ka Limpopo se se diragetše ngwageng wa 2022. Molatong wa bobedi Nkosi o lebagane le dipharamolato tše mmalwa a fa go gare ga tšona go balwa bogodu bomenetša le go šitiša toka go phethega. Se morago ga gore maphodisa a phuruputše ngwako wa gago ka Pretoria fa o hweditše go dithunya le dikolo tšeo di sego molaong. Ditokete tša maphodisa ga e šita le mašeleng a mantši. This is very important for the state to disclose the docket to the defense before the trial commences. Ka kgoronkgolo ya tsheko ya Johannesburg e tlhole letšatši leo le gwathilego bontši maikutlo tshekong ya Tiffany Miki yo a latofatšago ka go bolawa morago wa gagwe wa mengwaga e 11 Jayden Lee. Mootledi wa senamelwa sa barutwana seo se bego se sepetša Jayden Lee o tlhalošitše ka moo lehu la gagwe le ile go la dira gore a gononelwe. Ka ge botšotšisi bo le gare bo kgoboketša dintlha molatong woo. Kgorotsheko e kwele bohlatse bjo bo fapanego go tšwa go mahlakoreng a mabedi mabapi le go timelela ga Jayden Lee. Tsheko e tla tšwela pele go kgatlampana bekeng ye e tlago. Naga ya Lesotho tšea kgato ya go bea šedi ya yona go mahlajana a maitirelo goba artificial intelligence go swere tlhahlo yeo e nepilego go aga maano a go šomiša AI le go matlafatša matsapa a yona go tša technology. Tlhahlo ye ya matšatši a 5 e swere ka tšomišano le United Nations. Tsela e lebisang ntlafatsong ya bokamoso ba marangrang a Lesotho e fumane tshehetso e matla. Ho ipapisitswe le maano a tshwanang le a African Union, European Union le melao e meng e laolang tsamaiso ya tsa mahlale a sejwalejwale a maiketsetso AI
mona ke hona moo Lesotho le tla bona bokamoso ho tsa mahlale ana a AI. Pay particular attention to financing, institutional ownership, energy requirements, water usage, environmental sustainability, cyber security, data sovereignty, and skills. Also, do not be afraid to refuse to adopt something if the evidence does not support it. Ke mafapha a fetang lekgolo a bileng karolo ya ho bopa setshwantsho se tla laola tsamaiso le tshebediso ya mahlale ana a AI. Each of these was built with reference to the African Union's continent AI strategy and data policy framework, the European Union's AI Act, and General Data Protection Regulation, and the frameworks of COMESA, SADC, and European Digital Single Market. But none of these policies is complete on paper alone. Each depends on physical infrastructure, on compute, on a data center to become real. But for Lesotho, the real measure of success is not whether a data center is built. It is whether that investment contributes to the long-term national development of its people. Ka hoya sesiu sa mahlale a sejwalejwale a AI ke letsete le tla tlisetsa Lesotho dibilione tse ka bang 100 tsa diranta ho phehlo ya motlakase ka metsi le ka honya sesiu sa mahlale a AI. Ke rapelang Khatebe, SABC News, Masego, Lesotho. Re sa le amogela Thobela ka ge go šetše dikgwedi di se kae gore pušo ya botshelela ya mebušo selegae e fihle mafelelong pele ga dikgetho tša la 4 di ba tsela lenyaga re bea leihlo la ntšhošo go ka boya ditirelo mebafaleng ya go fapafapana go rela le naga le hono re boledišana le Mayor Phetiši wa Selete sa Mopane ka provinseng ya Limpopo ke bokhansela Pule Shai. Mayor Phetiši Shai, re lamogela go ditaba tša rena tša sepedi mo SABC 2. Le diketse mogaši le batho le ka moka wa ditaba tša sepedi. Aga a re boele morago re ga dimeng morago go tloga mo leletše ya go marapo bjalo ka Mayor Phetiši wa Selete sa Mopane le ka ipetha sefega ka kabo ya ditirelo ka masepaleng wa Bolena. Go tloga ka 2021 re na be ka masepala wa Mopane re tlhokometše kudu kabelo ya metsi le kelela tšhila nka reporta go ba latele ka moka over this show gore re na le 84% access ya metsi ke bolela se ka baka la gore mengwaga e mehlano gore kgonne go connecta metsi ya go lekana 79,500 ka di-household tša go lekana 297,000 ka setšhaba sa go lekana 1.3 million mo districteng ya rena re dira se re šomiša di-schemes tša rena tša go tshwana le bo Giyani, bo Maphušane, bo Lolekane mo e le gore go re kgona go fa batho ba go rena metsi. In the medium term re kgona go šomiša di-boreholes tša rena ka Operation Fix All le Hino Mate Friday go di lokiša tša go lekana 1,400 go tšwa go tša go lekana 1,729 tše di re lokišitše batho ba rena ba kry-a metsi. Ebile re na le kwano le masepala ya rena ka di-SLAC re ba file di-water tankers gore mo e le gore na le tlhaelelo ba kgone go fitlha ditlhokego tša metsi dula le gona mogaši re bereka le setšhaba ka di-project tše le gona kwa setšhabeng go netefatša gore batho ba bona ba kry-a metsi. Re sa le gona tabeng eo batho ba bantši ba lla ka yona kabo ya metsi ka Seleteng sa Mopane a e ka ba masepala o dirile eng go netefatša gore badudi ba hwetša metsi kudu re lebeletše projeke ya go swana le ya Giyani bulk water. Ka morago ga lešata le lentši e ge project ya Giyani e implementiwa rena bere ka Mopane re ile ra fiwa sebaka sa go implementa taba ya go connecta metsi. Phase 1 ya gona e be ya karetša di-villages tša go lekana 24 nka reporta go setšhaba sa ga borena gore re feditše phase 1 re connectile metsi ya go lekana 34,750 le ebile go be le work opportunities tša go lekana 1,275 bone bjale nka bja gape gore kgoro ya gešo ya water and sanitation ba re appointile gape gore re tšwele pele ka phase 2A ka di-village tša go lekana 16 mo e le gore go process tša supply chain e šebile tla advanced stage ka di 1 tša October go ra kontra ba tsena fase go tšwetša pele phase 2A
e le gore bo Mopane e lo fa baagi ba ko Giyane metsi ge re ga fetša ga botse 21,000 household e lo kry-a connection le metsi. a re lebeleleng tše dingwe tša dillo tša badudi go ne o swana le Nelson Mangena yo a tšago ka mogapeng o re tsela ya go a thua stem ga masoma e tla lokišaneng ka ge e tletše melete ebile e sa sepelege. Daniel Selo wa go tšwa ka Tsanen a re projeke ya letamo la metsi ya Lokwe e tla fela neng na ka ge e sa le thoma ka ngwaga wa 2016 le a tseba ka dillo tše pedi. Ke le tseba gabotse mogaši ebile tsela ye ya goa go thua sebo masoma go mašilwane re ba re le gona kgwedi ya go fela ba public works ba le gare ba bereka o e tseba gabotse gore tsela yela le ge re bolela gone bjale ba gare ba e šoma ebile go se go e kae batho ba fetša e ka fase ga kgoro ya gešo ya public works ye le gore ya e bereka. Project ya rena ya Lokwe le yona re gonne mana phaphello ya gore re boele ko morago re tlhoma go e bereka ge re yo e šoma re ile kopana le badudi ra bona ka lenaneo la gore re iša bjang pele le bona ba tšee maikarabelo a una project gore se ka ba le mathata a ekile ya bolana mathomong. Go tše dingwe re bone kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e swara matlotlo a mebasepala ye mmalwa go rala le naga go balwa le mmasepala wa gabo lena gomme ka morago ga fao e le ka lebaka la gore ga sanka mohlomongwe la šomiša mašeleng gabotse ge e šita le go lefela ba ditirelo na seo lena se le amile bjalo ka mmasepala kudu go tabeng ya kabo ya ditirelo. Mo ka re da moaši National Treasury e be e re gopela le prove ka evidence gore taba ye ya UIFWE le kgonne go šoma ka ona bjang le gore le kgonne go tšeela magato bašomi ba e le gore ba paletše go šomiša tšhelete tša mmušo bošaedi ebjatšo rena re kgonne go ntšha evidence ya MPEC ya Financial Misconduct Board SIU report tše bane ba dinyaka ka morago wa lenyangurila ba ile ba kgotsofala go bontšha gore ka di-fruitless wasteful le kgonne go reduca ka more than 70% ke ka moo le bonego ba kgonne go rekisa tšhelete re be re le malala o botse re expecta gore in case ya direya tšhelete re dira eng ke ka baka leo le bone re kgona go patela bašomi le other obligations le pele tšhelete e relisiwa go fitlha gone bjale ke šebešebe kurupu le tsela le ba mphatlong re fa ditirelo mogaši. Mera Phetiši wa Selete sa Mopane morena Councillor Pule Shai re lebogile nako ya lena hle bošegong bjo re le ka moso re ba leboga ka ona mogo go mele bakeng la gabjale re feta ka mabenkeleng re tlo boa re tšwela pele. Re sa le amogela Comrades Marathon Association e tšwetše pele ka go thakgola mokitimo wa Comrades wa ngwaga wa 2027 wa bolekgolo le hono le ge gona dikgohlano magareng ga Athletics South Africa le KwaZulu-Natal Athletics badloganyi ba thomile ka ditukišetšo tša mokitimo wa bolekgolo o sa ka go a bona ngwageng o tlago le ge Athletics South Africa le KwaZulu-Natal Athletics di ikamologantšhitše le moletlo wo. Athletics South Africa e ntšhitše sengwala bošegong bja go feta gore ga se a šegofatša moletlo wa išago. Go dikgogakgogano tše dintšhi magareng ga Comrades Marathon Association le mokgatlo wa KwaZulu-Natal Athletics. Comrades Marathon Association e tšere sephetho sa go dira dilo ntle le Athletics South Africa le KZN Athletics. Efela ASA e lemošitše batho ka moka bao ba amanago le papadi ya diatletiki gore a se karolo ya lebelo la go ketika dilemo tše lekgolo mo ngwageng wo o tlago. Modulasetulo wa Comrades Association Mark Leaders. We celebrate the 100th running of the Comrades Marathon, a massive milestone in the history of one of the greatest sporting events on earth, and the start of something just as exciting, being the beginning of the second century of the greatest human race. Leaders ore lebelo la 2027 le bohlokwa kudu. The road to 2027 and beyond is about more than a date on a calendar. It's about honoring every runner, every volunteer, every supporter, every partner, and every leader who has carried this race forwards across the generations. Go phatlaladitšwe gape leswao la go keteka mengwaga e lekgolo.
In 2027, we won't simply mark the 100th running of the Comrades Marathon. We will celebrate a legacy built by giants, carried by generations, and kept alive by every person who has answered this race's call. motlatša modulasetulo wa Comrades Marathon Association Nontutu wo Mashimane o re ba tlo tšwela pele go thuša mekgatlo ya bao ba hlakago metseng ya go fapana. This year, we are supporting a wide range of community-based projects, recognizing that development cannot follow one-size-fits-all approach. Lebelo la Comrades le ngokile batho ba 22,000 mo ngwageng wa go feta gomme ba rulaganye ba tlo dumelela batho ba 26,000 mo ngwageng wo o tlago. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Bagešo ditaba tša rena di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso kgaetšedi Mašibikganyago ke yo gabotse. Mogadi wa SABC2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lekgono a ke re lebelleng tša maemo boso gore tšona di re tshwaretšeng re lebelela gona go lampumalanga go ya godimo go la polokwane go tla ba go ntše go pepile maro bogare managa go tla ba go ntše go apogile go ene le memoya e tlhabatlhabang re lebelela go sasa le gona jalo re lebelela gona go la Motsekapa go thegola gona go la Eastern Cape go ya godimo gona go la KwaZulu-Natal go santšane go ene le memoya a re lebelela jalo go sasa re thoma gona Gauteng re lebelela gona go la Gauteng go tla ruthela re lebelela gona Pretoria ka tša masometharotee Johannesburg masometharo Vereeniging ka tše masometharo go sasa go la Limpopo le gona go tla be go ntše go ruthetše dikarolong tše dingwe tša naga re lebelela wena o leng fase gona go la Bakersford re tsenela gona ga Sekhukhune re lebelela wena o leng Skinoto le ga Mogasha go tla be go ntše go ruthetše Mokopane ka tše masometharo re lebelela gona Lephalale le gona ga Selika ka tše masometharotharo re lebelela gona Diphagane le gona ga Phatlha le Mamune Mosina ka tše masometharo re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go sasa go la Mpumalanga go tla be go ntše go ruthetše Sekhukuza ka tše masometharopedi go tla be go ntše nwa le moya le Mpombela re lebelela gona Carolina ka tše masomepedi seswai go provinceng ya KwaZulu-Natal go la go sasa le gona go tla be go ntše go ruthetše Vryheid go tla be go ntše go fiša ka tše masometharo Pietermaritzburg go tla be go ntše go ruthetše le gona ka tše masomepedipedi Durban ba tla itemogela Mesarasarane ka tše masomepeditharo ge re theoga le tšona jwale gona go sasa go la provinceng ya Eastern Cape ge re lebelela jwalo Mothata ka tše masomepedi ge re lebelela Maletswae le gona go tla be go ntše go fiša ge re lebelela Komane go tla be go ntše go tonya ke re tlhokomele go tlo ba le moya mesong le mantšeboe ge re theoga le tšona jwale go la Western Cape go la go sasa re lebelela jwale gona le gona Beaufort West go tla be go ntše go ruthetše ge re lebelela Riversdale le gona Hermanus go tla be go ntše go ruthetše ka tše 17 ge re lebelela gona go provinceng ya Northern Cape go la go sasa Kurumane masomepedi senyane Kimberley masomepedi senyane re lebelela Convenience le gona go tla be go ntše go ruthetše Appleton masometharotee go Freestata go sasa ge re lebelela jwale le gona go tla be go ntše go ruthetše ge re lebelela wena gore Frankfort re lebelela Bothaville masomepedi seswai opia mesong go tla be le moya go tla be go ntše go tonya ge re lebelela jwale gona go sasa re feleletša jwalo go la Northwest go la go sasa ge re lebelela wena o leng gona Rustenburg masomepedi senyane re lebelela Mahikeng ka tše masometharo go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko.